Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan mengajar doa makan. Mari sama-sama ikut saya baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Saya ulang sekali lagi ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, awak semua dah tahu kan doa makan macam mana? Nanti nak makan, kita kena baca doa makan. Bye-bye. Assalamualaikum.